Biaskan Dios tas tohol antzvinik, ha temachatik yashinainik tachulna yu'un Dios ta Salmos 15 hichayaltes hun Diose. Kahual machayash hu yash ayin tachul templo avuun, machayash hu shnain tachul witz avuun, ha nash te macha mayuk mulil tayotan, te ha nash yaspas te bilaleke, ha te spisil yotan yayal te bila smelelile. Ha te mayuk macha yasbolk optaye, ha te macha mayuk bila amen yaspas beit tes hotake, ha te macha mas boltes beis koplal tes patshuhke. Ha te macha yayilay te macha ay bila amen spasohe. Ha te ayich tamuk te macha yicho tamuk te kahwaltike. Ha te macha yashkot tapasel yuun te bila yalo manchuk meyastas wokol yuun. Ha te macha yayak tamahanel stakin te mask ambeis hole. Ha te macha mas tsak smahtan takin yuun te macha tohol nash ay ta utzinele. Te macha hich yaspase mame ayuk bi ora yastas wokol yuun. Ha ichayal te ta Salmos 15, los que habitarán en el templo de Dios.